Bacon Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo. Wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits. Hi kumeka eka Mdavula eSalani. Seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475. Ndzi te Nenes Bacon Treats, we serve with love. Ani kutivi na le handle nchava ntungu Hitiva musoko ani tsamekaya yo Ani kuvona ngi handle nchava ntungu Iluzi na mintiru hi maka wona Ihlongoriwile hi maka ntungu Ifeli hi maxaka hi maka wona Emakota se iluzi na wangana hi maka ntungu Science tihlanganile tihloko va tsandzekile Jehova u kwatile va hlanganise tinhloko va hlulekile Leswo dhociwa magomo a hi swona va nga vulaka nhlavutelo Vete ku na vuvabyi byi nga ta misava hi minkarhi ya makumu Mimfumo ya pfukelana hi valava vo China ku lwa na Amerika Uyinikile vakhanselara va teka va yisa kaya Ku vitaniwa masocha masuka enoveni Hi sungula ku va vona va tata patu Hi phela ku hava nyimpi ndhawu leyi manani Ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela Phela ku hava nyimpi mani n'wina Ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela Vaprofeta va n'wina veri va vonile hi ntungu lowu Xikwembu xi va tserile va lo miyela naswona kumbe va lo jumiwake A va horisa ti-AIDS va tlakukisa swilema veri yini hi koronana A va nge pfuxi munhu va tsandziwa hi vuvabyi veri yini hi koronana Mi va byela ku ri mina ni ri va hlamba mavoko hi xisipile Mi va byela ku ri va sanitize loko va lava ku hanya Va nga humi kaya va nga mbalangi mask loko va lava ku hanya Mara Jehova na wena u hi pfuveli poyinti phela hi pfaleki mahlo Sanitize wena muprofita u tshika ku bayisa
swi tiva ku ri i mfumo loko va vulavula hi ti-366 hi leswi namuntlha va xuta kongo loko va vulavula hi ti-366 hi leswi namuntlha va xuta kongo mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri va sanitizer mi nga tumbeteli vanhu va byeleni ntiyiso ku ri maska ya boha ena yi lombaniwi ku ni vona vo tala va cincana hi yona na n'wina maphorisa mi nga dyoki tigilafu mi khomela tilayisense tigilafu ta vona ta va hlayisa phorisa mara ti riska mina u nga ti khomi tinhompfu u nga ti khomi na nomo a swo fana matihlo loko u yimela munhu u siya ena mitara mi nga kumbani timhaka to kavulana hi ta sala hi ti vona loko ku hundzi ntungu se va kayakaya varhangeri va hina va khomba lani va tshika va kombela ti-decision ka matiko ma le handle va khomba lani va tshika ku pfuleriwa byala ku ngesela na n'hweti va khomba lani va tshika a ku pfuleliwi fole a ku yelangi na vhiki va khomba lani va tshika swikolo a swi pfurile a ku yelangi na n'hweti va khomba lani va tshika va ku vanhu ka hinkwenu hi fanele hi ku testa va khomba lani va tshika se tikhiti ti herile ve reka ha testiwe va khomba lani va tshika se tikhiti ti herile ve reka ha testiwe va khomba lani va tshika enhlahla pholeni sithole mkhegulu wa n'wina wa ka TikTok mi langutele chaneli ya G1 Soli Makamu eka Ntokoto Studios. Stay tuned. All right, riperile. Namamkela G1 se va kumila ni aka na xiphiqo xa laya na ti vona ti-comments ta n'wina hale na ri vo rhandzu rero na vona ngalo va ku welcome G1 vanhu va hleka vanhu va tsaka ni ku hi va serious ngopfu ni ku a ni swi tiva ni sure mo endla Botsoli Aye, Peri aye minjani? Vukile minjhani? Evhikini. No, ha khensa ku va mi fikile hambi se swiphiqo swa vuthekiniki a swi lava ku hi letisa. You are welcome na vanhu hala ka hina va le ku amukeleni i khale va mi yimerile. Mi ngo xeweta vanhu hi hala ka DJ Jepper na hala ka n'wina. Okay, ni xeweta vanhu hinkwavo lava nga ku voneni ka live leyiwani munhu ku i live interview se a ni ta kombela ku mi nga endli leswiya swa ku leswi swivutiso a ni vutisi un'wana a nga ta suka a kwatini xa hi xivutiso xi jampiwini a ni mi kuma ku un'wana u swi vutisa kha swi suka mbilwini se n'wi nyikeni chance ya ku
naye a phofula mon veni xi tsala futhi na xi tsundzuka a ko va xin'we njhe xa emi ani lo xi vona a no vulela va kha va vutisa. all right na khensa Mr. G1 all right you are welcome hi khensa loko hi tisi xirhambo ivi mi xi amukela and then hi kwala namuntlha 8 o'clock i Monday ti 22 September 2021 hi lava ku tiva G1 ku antswa hi marito ma koma swinene loko mu summarizer i mani G1 G1 Esol Makamu ni tshama ka Mdavula a kun'wanyana ve ri le Riverside la ni ngo lo rhurhela kona ku ri ku mina loko ni tswaleliwe kun'wanyana ve ri hi le Tlangelani ni dyondze xikolo aka Mbalati Primary School ni dyondza na le Tlangelani Primary School ni dyondze na le Nhlalukweni High School. oh okay akhensa ku mi tiva ri kwalano ka swo dyondza ku na swivutiso swo tala ngopfu swi nga nghena la hi ta ve heta leya ya tidyondzo va vutisa ku mara Botsoli va nga va dyondzeli yini mara A ni dyondzelanga nchumu. Ni twa u nga ku leswa swo munhu u dyondzela yini hi leswi dyondziwaka tertiary a ni yangi tertiary mina. guys mi ta ni khomela ni vurile le ka WhatsApp interview ya namuntlha a ni tivi no twa ni hleka so mahlamulelo ya mavoko ma ni hlekisa ma twisisa so mi ta ni khomela naswona n'wina mi le ku hlekeni la ve a va dyondzela nchumu I hope mi hlamulekile okay but so ni byeleni hi n'wina G1 hi n'wina Soli Makamu hi n'wina Makhensi hi n'wina Ridonga mavito lama four i ma munhu wun'we hinkwawo va hambana njhani vanhu lava ni nga va hambanisa njhani so Ridonga u file se ni kombe ku ka ni nga hlamuseli swa Ridonga and then leswa swin'wanyana G1 i nickname ya mina leyi ni ngo lo ti thya khale swinene hi vo ma 2001 kumbexana hi vo ma 2000 i nickname ya mina leyi ni ngo lo ti thya ku pima ku yi wela hinkwako a ku na ku yi tiyimela yi ri yoxe then Soli Makamu i vito ra mina mara leri ni tlhelaka ni ri tirhisa ka vuqambhi se swi komba ku Soli Makamu i nqambi and then HIV Makhense i vito ra mina ni lo titha van'wana va tlhela va ku mari lava ra bot Makhense ni lo titha mo ni swi veka swi twa hi munhu un'wana na un'wana ni lo titha pima ni nge tithi vito ni kha ni nga ri lavi i vito ra mina leri a ni ri tirhisa ku acta hi rona mara a ni acta ka tinsimu se swi se fika laha ka ku hi fanele hi acta switori swa ku swi voniwa se ni tirhisa rona i stage name hi xilungu leswi vulaka ka mavito lama a ku na leri mi nga ta vitaniwa hi rona ivi mi nga swi tsakeli ri kona leri mi nga ta mi nga ri lavi hi ri hi leri ni nge te i Ridonga and then xin'wanyana hi leriya ra Ridonga ne a ku nga ri vito ra mina i vito ra SABC so loko ri vito ra SABC swa endla swa pfumeleliwa ku va nga ha no ni hlongola ivi va thola un'wana a sala acta ku ri ye Ridonga se a hi vito ra mina a ni ri own leriya se hi ta fa hi ri veki tlhelo okay na swi twisisa Botsoli hi nge se za hi ya ka swilo leswi mi swi endlaka because loko ni langutini kumi ku swi tele ngopfu ku swi nga endliwa hi munhu wun'we se hi nge se ya le ku na swivutiso swi nga nghena laha swo fana na ku Botsoli va na ndyangu va na
vanasati vana swilo swo taniya se va lava ku tiva ku Botsoli xana mina sati na mina ndyangu na ya ni na yena nsati hi DJ Jepper. Vito ra yena i Sonia. I Sonia Mathebula. Sonia Mathebula va tshama kwala ka Mdavula. Shish. Ni nga ku vulavuleni na vana va 2. Yeah. Hi wona ndyangu. All right. Oh, nice. I hope va hlamulekile. So ha ri kwalaya ka ndyangu van'wana va vutisa ku va nghena kereke hi twisungula kha va khota swa tivhese ka life ya n'wina. Se Botsoli ri mi nga mi ri munhu loyi mi nga ponisiwa mi nghena ku kereke na? Mono a ni ngheni kereke ku ri ku na nghena mo a ni ngheni kereke mhaka ya ku i khale ni nge siya a ni mi kuma ku swilo leswi ni swi tirhaka minkarhi yin'wanyana swi dya na nkarhi wa mi luwa wa a ni fanekele ni ya kerekeni hi wona na hambi swi nga wu dyi swi endla ku loko se nkarhi luwa wu fika ni va ni karhele ku pima ku ni swi twa ku na loko no ya kerekeni ni to ya a ku tleleni ni tlhela ni fika ni nga swi twi ku a ku vulavuriwa yini se i khale ni nge siya munhu ku a ni ngheni kereke mara yi koho kereke leyi ni nghenaka ka yona loko nkarhi wu pfumerini. Okay, no hlamulekile. Ha ri kwalaya ka swa tikereke na family na yini ku ngheni swivutiso sweswi ni vulavulaka ku ri n'wina na Baloyi mi maxaka na ende vuxaka bya kona hi byihi? Baloyi va vula mani? Baloyi va vula lexiya xa xiritwani lexiya xa kumbe leswiya ka mafenya leyi. Okay, Baloyi ka Mafenya Brothers ne loyi anga aka switori swa Mafenya Brothers Baloyi a hi yena lo anga ka music a hi munhu wun'we so luya va n'wi vonaka leswiya swa music swa ti-DVD ta Mafenya Brothers i ndzisani ya mina hi vambirhi ka hina hi mina na ndzisani ya mina ku nga yena luya i vutlhari vito ra yena and then luya a nga ka tinsimu ta Mafenya Brothers i liya ya ku yi lo endliwa voice liya ya i G1 luya un'wanyana so luya un'wana i vutlhari. Okay, ni hlamulekile na believe mi ku veri Baloyi i ndzisani ya vona ku nga vutlhari Makamu. Okay. Loko wo tshuka hi vuyile ka ku ri Soli i mani hi ndlela ya xindyangu na yini hi ta vuya ka swona ka ndhaku lawa hi ku tekanyana short left. G1 mi kambe ma yimbelela matsala ma humelerisa mi endla switori swa ti YouTube Mafenya Brothers or mo ni sungula so hi hala ka vuyimbeleri ni nga katsi ku na Makhense ku na Soli Makamu wa Qambi ku na Mafenya Brothers i group na yena ka yimbeleriwa ku na HIV Makhense ka yimbeleriwa swa rekhodiwa ku na Majojo loko ni yingisile still ni twa G1 kwalaya na vuhumelerisi bya kona u nga ku hi n'wina ku na ti-character ta 4 ku na tiqambi ta 4 ende swi twala ku ri munhu wun'we ma nga hi hlamusela ku va ku ri ku humelela yini kwalaya. Okay, Mafenya Brothers liya mi vulavulaka hi yona ya tinsimu a ya ha ri kona lexi nga endla ku yi nga ha ri kona i mhaka ya ku se swi fike laha hi nga sungula ku humesa switori swi voniwa aka ti-TV se ve loko se hi endla leta ta music vanhu va hamba va ku ta kombaki loko mi ku hayi va ku hina hi laha to komba se hi swi voko i ku dya nkarhi ku ala hi kha hi endla ku ri ku vanhu va lava to komba se ivi
hi swi dlaya. And then liya yin'wana ya Makamu hi mina loko ni ri mina ni ri nkambi hi vumina, so a hi vekeni tlhelo liya ku hi yo original. Se leswa swin'wanyana i marhavi, ku na mfana wun'wanyana a ni n'wi humesela tinsimu wa le Gumbani a va ku i Vutivi Mabasa khale. So mfana luya swi hetelele swi fikelela laha hi nga ha tirhiki swin'we, swi boha ku ni nga ha n'wi humeseli tinsimu hikuva ni nga ta n'wi humesela a nga ha ri kona. Ivi se ni sala ni replace space xa yena hi ku humesa tin'wani tinsimu mara ti kha ti vitana hi vito ra mina. Se mara hi ku a ti replace space lexa xa Vutivi swi komba ku a ni humesa kambirhi hi lembe loko ka ha ri na Vutivi. Se laha ka Vutivi ni nga pfali ku Makamu humesa kambirhi hi lembe, ni endla ku va na vito rin'wana leri ni nga teka vito ra Makhense ni ri hoxa laha a ri replace Vutivi emasunguleni. Se ri ya ri kha ri kula loko hi vona vanhu va kha va swi support. Okay, na this is hard kwalaha ka liya music na marhavi na original. Loko mo la ku nyika clarity ku swi na season ku swa Makhensa swi huma rini, swa Makamu swi huma rini, swa or mo humesa hi ku mi lava ku swi humesa. Swi hava season ya ku swa mani swi huma rini, mara swi famba hi order. Swi hava season hi mhaka ya ku a hi nge vuli ku hi December hi swi vula ka ha ri December leyi hi ku hi December lembe leri taku ku fanele ku huma ya mani, no. Mara ha swi tiva ku loko ku ri ku hi December leyi ku humi ya Soli swi komba ku leyi nga ta landzela i ya HIV Makhensa, ku nga va March, ku nga va June, ku nga va August, mara i ku ha swi tiva ku ya ta ya HIV Makhensa hi ku ka hi nga tivi ku rini. All right, na twisisa. Se ha ri kwalaya mayimbeleleleni ma n'wina, hambi ni ta ku i matsalelo, hambi ni ta ku i mahleke, matsala hansi tinsimu or mo nghena studio mi yimbelela? A ni tsali hansi ene vanhu va twa swi va hlamarisa ngopfu ku ri a swi hlamarisi. A ni na studio mina ni le studio na sweswi, so leswiya a ni fanekele ni swi tsala bukwini. Loko ku ri ku ni fanele ni tsala ku DJ Jepper a nga hanyeki, a ni fanele ni swi tsala bukwini, ni vheta ni swi rhekhoda ku swi nga rhangi swi ya hi le bukwini. Swa fana a ku ta ku ri sweswiya ni nga swi tsala bukwini, se difference i ku a swa ha yangi bukwini swi vhe swi nghena ka system. So hi swo swi endlaku ku ni nga tsali. Loko a ni rhekhoda kun'wana a ni ta tsala ku ni nga rivali siku ni nga ta ya ku rhekhodeni. Se hi ku no ti rhekhoda ni vhe ni swi rhekhoda. Oh, na mina na twisisa. Ku na comment yi nga nghena yo Maka Luveki u ri byela G1 va hlekanyana ka DJ ve ri bohani ngopfu hala. No, a ni bohanangi ene leswa swa ku hleka ni believe ku vanhu hi endliwi ku hambana. Ku na van'wani va tshama va kha va hlekelela u nga swi tivi ku va hleka yini, na mina ni twa vanhu borha. So a ni swi koti ku hleka, more especially loko ku ri ha joke. Loko a ku lo boha joke a mi ta vo ni hleka, se sweswi a ni twi ku ri na joke. Loko ko boha joke a bi joke Luveki ni ta hleka. I hope u hlalelekile vo va ri hlekela swi vula leswi mi nga swi vula swa hlekisa na mina very smiling kunene. Okay, na twisisa. Okay, it's fine. Butsoli ni byele mina tinsimu tingani mi nga ti rhekhoda hansi kusuka kwele kahle mi sungule ku yimbelela? Ku yimbelela ni sungule hi 1998 ne, mara tinsimu leti ni nga ti rhekhoda a ni ti hlayeli. A swi ni vuyerisi ngopfu ka matimu ya mina ku va ni kha ni ti hlayela ene ivi leswi i ku dya nkarhi. Swi fana no vutisa taxi driver ku since u sungula ku driver hi 2005 u nga u layichi vanhu vangani, i ku n'wi confuse ya. Ku hindi comment la loko ni fa ni hlaya va ku why loko va hlangana na n'wina ka Malamulele va mi xeweta mi nga va hlamuli? Xo sungula DJ ne
ku na ku a ku na la ni nga ya kona tanihi nqambi va ku va ya va ya ni tlilina tindleve ku ni twa xin'wana na xin'wana lexi nga ku vulavuriweni around mina ku na ku munhu a ni xeweta ni nga swi twi tanihiloko ni ri munhu wa nyama hi xibibele. Roman figure 2 ku na leswiya swa ku loko vanhu va hlangana na mina ne va ku hi yena a hi yena hi yena va va kha va nga vulavuli na mina maswivisi ivi loko ni hindza va ku tlhela hi miyelela ku ri kumbe a va ni byela nchumu a vo byelana hi xivoko hi yena. Okay, but so na mitwa ku na question yi nga hundza ka Liberty la ni nge se vuya ka letwani ti nga arrangiwa la yiri ku na risimu leriya ro sati u laveliwe hi mina mara a wu vuli nchumu ve ri a mi vula munhu na or a mu tiyimbelelela and a henhla ka yona yaleyo tinsimu ta n'wina loko mi tiyimbelela mi va mi kha mi vula munhu wo karhi van'wani ve ri mi yimbelela ngopfu hi vavasati mi chingela vavasati van'wani va vula swo hambanahambana mi nga ku yini hi mhaka leyi. Juas on the beats. Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te them Chest Computing and CCTV Installation go vule hosi. Swila ku vutisela n'wana nga khego u nga rila u nga biwanga. Aye Sandland Gadzemba Fort Granada Ladies Chabalala hola ni suka kona kwale ka Sannapi Foundation ni ri ka n'wina ka languteni channel ya G1 Makamu. Ni kombela ku n'wina mi loko na mina huma mi famba Kwala na nge jiki hola n'wina vanana va mina va le xisasi fambani a ni mi rhambangi fambani. All right timanyana DJ meeting yana all right ayi botsoli Aye. okay yi ve yi tsema la a ni tivi ku swivutiso swa mina a mi xi kumile or ni nga tlhela ni vutisa futhi. Ni kombela mi tshame xi vutisa kambe. Okay, ve ri ku na risimu leriya ra ku sati ho laveliwe hi mina mara a wu vuli nchumu swo karhi ku endli leriya ra n'wina va ri a mi vula munhu or a mo tiyimbelela ntsena na ende kwalaya ha ri laya va ku n'wina mi tshama mi bifa kambe yin'wani na va ku in brackets ku fana na president Mayengani ha ha ri kwalaya van'wani ve ri mi yimbelela ngopfu hi vavasati mi chingela ngopfu vavasati so a ni la ta vutisa ku tinsimu ta n'wina loko mi yimbelela mi va mi kha mi yi endla sweswiya va swi vulaka kwala or njhani or swo kotlana or njhani na mabifa n'wina. Risimu lera va ri vulaka a ni nga vuli munhu a no yimbelela. Xa vumbirhi hi laha ka ku ni tshama ni bifa munhu na ku fana na president Mayengani. A ni se tshama ni bifa president Mayengani mara ni tshama ni bifa vanhu. A ni ku na nkarhi wun'wanyana a ku ri na beef ya mina na vuhangalasa so ni tshama ni bifa vanhu hi mhaka sweswo mara a ndzi tshama ni bifa president Mayengani. Lava va ku hi tinsimu ta mina ti vulavula ngopfu hi vavasati ni xoko a va ti tivi tinsimu ta mina because loko album yo va yi ri na 14 wa tinsimu mi kuma ku
loko to va ti tele ngopfu ku vulavula hi vavasati i 2 a ti se tshama ti hundza 2 mara ku tala ku va ku ri rin'we se hi nge vuli ku 1/14 hi ku swilo sweswo swi tele ni vula misava hinkwayo va nga hlamala ku u ri hi mhaka swi 2 munhu loyi u tata vavasati na. Leswi va ku ri tinsimu ta n'wina a mi benefi vanhu mo yimbelela hi ku mi lava ku yimbelela hi swilo swo karhi. Ya ni yimbelela hi ti-topic leti nga kona ene tin'wanyana ti tlhe ti kotlana ti tlhe ti humelela min'winyi a ni ti ku hayi ko va nga celebrate ku laha u ti kambini. A mi acta tifilimi or ma acta na tifilimi Botsoli ende tifilimi ta n'wina or story nyana leswiya mi swi actaku mi swa ni tsakisa ende na believe ku na vanhu swa va tsakisa. Okay ni byeleni la a mi acta swilo swa ti-comedy a mi acta vuloyi i mona i yini swi nga endla ku loko se mi acti ti-comedy ivi ku sweswi wo ni ya acta vuloyi i mona. Okay a hi acta swa ti-comedy ne se swa vuloyi i mona swi ti mhaka ya ku ni un'wanyana wa vanhu lava ni twaku nga ku mi n'winyi ni twaku nga ku ni tiva ngopfu computer hi site ra monu ku ra ku edita ke so ti-editing skills letiya a ti helela moyeni hi mhaka ya ku ka Mafenya Brothers a ku ri hava chance ya ku hi ta nyamalalisa munhu ku ri hava chance ya ku ta ba matilo so a ni lava ku practice-a ti-editing skills hi swo swi nga endla ku hi za hi endla switori swa vuloyi i mona. Van'wani va ku a mi ngo lo tshama mi loyiwa se ivi mi lava ku komba vanhu ku swi endlisiwa ku yini. Loko a ni yo tshama ni loyiwa obvious ku mi n'winyi a ni ta ni kha ni nga swi tivi a ni ta ni lo hlamala swi kha swi humelela ka mina se mara swa endleka mi kuma ku na loyiwa mara a hi swona leswi nga endla ku ni endla switori swa vuloyi i mona hambiloko ku ri ku na loyiwa mara swo loyiwa a ni swi tivi a ni se tshama ni vo sayini ya ku na loyiwa. Okay a ri pala story ku na question yi nga nghena earlier on va ku loko mi sungula a ku ri na baloyi ka switori leswiya baloyi ivi ku fika la a swa ha ri kona ka switori leswiya swin'wana swa kona va ku xivangelo ku nga va ku ri yini. Xivangelo ku nga va ku ri lexi a ni nga xi vula emasunguleni ya ku baloyi luya a nga ka tinsimu a hi yena baloyi loyi a nga ka switori so baloyi loyi a nga ka switori u fike a tsandzeka ku mecha xitandati xa baloyi loyi a nga ka tinsimu se swi endla ku swi nga ha nandzihi hi mhaka ya ku baloyi loyi a ri ka tinsimu performance ya a yi languteka yi ri henhlanyana ku tlula baloyi loyi wa le switorini ivi se hi nga ha n'wi tatatate va humile hi mhaka ya ku a nga mechi xitandati lexiya. Okay na twisisa so ha ri kwala swi hlangana ni swi tele mi endla swo tala hi Botsoli mo ni vuyela nyana a studio swin'wana ni vone mi kha mi tlanga keyboard hi n'wexe ni vone mi kha mi tlanga na lead guitar ni vona mi tlhela mi yimbelela hi n'wexe ende vo tala lava talaka ku tlanga music lo genre leyi mi yi tlangaka va tirhisa lexiya xa keyboard ya computer ntsena va paste lahaya va swi pakapaka i mani nga mi dyondzisa ku tlanga keyboard na katara. Katara ni dyondzise hi mufana wa venana and then a ni dyondzisa ku yi khomawa njhani then ni ya ni kha ni ti improve-ela hi nexe so ni sunguli hi yo katara ni tshama siku rin'wanyana ni kuma kun'wana ku ri na ntlangu kha ku performa tinqambi loko ni fika ni khoma guitar a ni nga yi chayangi se vanhu va ni hleka swinene a va hleka ku ni nge yi chayi ene ku ri hi yo ni nga dyondza music hi yo so guitar ni dyondzi hi yo se leswiya swa keyboard
ni swi dyondze loko ni recorda album ya mina ya volume 1 a ni nga pfumeleriwi ku khoma keyboard ka lava a ni chaya na vona so mara a ni swi vona ku pressiwa kwihi na kwihi ivi ni ya swi dyondza loko ni kha ni recorda album ya mi ya volume 1 a no sungula ku chaya keyboard kwalaho. Oh, okay, na leswi vula ku ri mi chaya hi n'wexe mi mixa mi mastera ntirho wu hela. Ni chaya hi nexe ni mixa ni mastera ntirho wu hela. Okay, na khensa. Ku na xivutiso xi nga hindza laha ni nge se xi rivala i khale xi kha xi sorry ve ri mi nga tirha na Dumisani Baloyi? Hi na yini? Mi nga tirha na Dumisani Baloyi khondo. A ni nge tirhi na nqambi yin'wanyani misava hinkwayo handle ka majojo. A hi ngo ku na munhu sweswi a ta a ku hi Botsoli mi ni lava ku tirha na n'wina or ni lava mi ni chayela or mi ni humelerisa mi xiyima kanjhani sweswiya? Va le ku teni ene van'wani va tini na va byela ku a ni tirhi na munhu. Ku nga va ku ri na xivangelo lexi endlaka ku mi tikuma mi fiki ka decision yaleyo? Yeah, because vanhu va kha va ta ku endleni nga ku vola ku tirha na wena kasi va lava ku vona matirhelo ma wena se va ma apply-a kwalomu. Oh, okay. Se mara a hi ngo i nqambi yin'wana a yi lava ku tirhela ka n'wina yi ku he Botsoli ni lava ku in future tanani hala ka mina mi ta nghenisa voice ya so ka risimu ra mina ma pfumela sweswo? A hi timhaka ngopfu ta ndhawu ku hi tirhela kwihi i timhaka ta ku tirha na nqambi yin'wanyana ni nga swi laviki. Oh, okay, na fisa. Okay, ni hlamulekini ha ri kwalaho ku tirha na vanhu va ku leswi mi tirhaka na bode ke okay ya leswi mi tirhaka na bode ke ve ri leswi mi tirhaka na bode i mabodze Bodza hi nqambi. Ene xivutiso a xi ku mi nga a ni xi hlamuleni ku ni nge tirhi na tinqambi tin'wanyana laha swo ni handle ka majojo i nqambi. Okay, no, it's fine. Guys, mi swi twile ne? Mi hlamulekini. Ve ri loko mi sungula switori a ku ri na muyisa wun'wana a mi tirha na yena va ngo i Chavi ku fikela mi nga ha tirhi na yena se xivutiso xi ku hi nga swi langutela in future ku mi nga ha tshuka mi tirhi swin'we na kwalaho ko acta na swin'wana na swin'wana? Ka swa Mafenya Brothers. Leyi Ka nga swa ha ri Mafenya Brothers a hi nge he tirhi swin'we mara Chavi ni tirha na vona aka Munghana Lonene FM hi acta swin'we. Yeah. Oh, mi hlanganile se va ri laha va ni phikiza laha ve ri Dikapa i artist mos ve ri mi tirha njhani na ve ri n'wina mi ri mi tirha na majojo ntsena mara laha va vutisaka Dikapa i nqambi mos mi tirha njhani na Dikapa ku ve n'wina mi tirhi na vanhu van'wana no lava ku hlaya xivutiso lexi si hindi kota lowu? Reason leyi endlaka ku ni tirha na majojo i ku swi swa majojo i swa mina i rhavi se Dikapa i rhavi. Oh, mi tirha na marhavi a mi lava ku tirha na misinya yin'wana ni hlamulekini? Ni endla swa mina ntsena se loko munhu a ku mi ni languta swa muti wa yena ntsena a nga vuli ku u languta swa yena ntsena u vula ku swa yena na vana va yena. Na swi twisisa alright mo ni zama ku hlayanyana leti a ti ri laha ti-question a na ku vulavula Dikapa ntsena va kona na va ri i tintswalo Baloni na vo i rhavi. ve ri tirha na ti-branch hala okay mo ni zama ku hlaya leswi swi nga tisiwa hi vayingiseri swivutiso hi ta vuya ka leswiwani swa DJ.
va ku handle ko actor no fambisa mintirho na ku qamba mi tirha yini swin'wana? a ni tirhi nchumu. All right. Va ku ze ku va na xivutiso xa vona a xi tshamisekangi. A swi hambanangi na ku vutisa munhu loyi a nga mufundhisi a ri thicara ku handle ka vufundhisi na vuthicara mi tirha yini swin'wana. Hikwalaho mi nge ti handle ka mi dlayi leswi a faneke a hlamula swona. Loko a vo lo mi tirha yini hi ku a ni ta ni hlamuli sweswiya va nga swi longoloxa va ku handle ka swona. Hi yo mintirho ya mina liya. Okay. Emi a vutisa ku ri DJ vutisani boti Soli ku ze ku va na rhuma ya ku vona i thicara ra maths. Hi swona na? A ni thicara. Hi nga ha languti subject ku ra yini. And a ni se tshama ni va thicara. Okay. Leyi yo hundza hi kona question va ku u kwima potpot. A ni tivi. Va ku mi ze mi tirha Pick n Pay. Ya ni tirhini Pick n Pay. Ximatani va voha hina ni mi endli kahle mi nga ni vutisa swilo swa Pick n Pay. A ni ku na vanhu van'wanyana lava va ku loko va twa swilo a va swi koti ku fika va ku ni twi ku. Va fika va swi vula as if vo lo swi vona. Ma vo na vanhu vo tala ngopfu ni tshama ni va bela till aka Pick n Pay va ri ku hakeleni. Ni tirha ka Pick n Pay hikuva va twi ku ni tirha ka Pick n Pay. So ni tirheni ka Pick n Pay DJ Jepper a warehouse hayi a shopini. A ni tirha warehouse. Yeah. Okay. Ya Pick n Pay. Yes. Va hlamulekile. Ivi ku nghena xivutiso xin'wana laha hambi xi suka ka Kenstro va ku DJ vutisani Botsoli ku ri how old is Botsoli? No 1984. Mi te yini? No 1984. Va hlamulekile. And then ku nghena xin'wana xo nghenisa sweswi ni kombela ku xi hlayisa sweswi xi ku mi tata rini hala busho a ximungwe xo nghenisa sweswo. A ximhungwe. Ya ximungwe. A ni tata siku va nga ta ni rhamba hi rona. Juwas on the beats. veri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado. MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota na ku bakela khekhe ya milorho ya wena. Pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes, cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes. Wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913. A swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite. Juwas on the beats. Alright, vanhu vo tsaka mi dyondze kwihi ku actor, mi dyondze kwihi ku mikisa
swa studio swa n'we swi basile na ku edita swa tifilimi mi dyondzi kwihi? Leswiya swa music ne ni swo tala ni lo ti dyondzisa mara ku na vona na sweswi va ha swi kota ku va ni dyondzisa swilo then leswiya swin'wana swa ku edita ni lo ti dyondzisa mi ku edita ka mi a ku le ka computer dasa vo tala va ni vutisa ku u tirhisa software yini ku edita leswi ni swi editaka computer na kota ku swi edita na le fonini i ku xikulu ni tiva ku ni lava ku endla yini swi endla ku ni kota ku swi endla ku nga ri mhaka ya ku ni tirhisa software yini. All right. Na khensa. Okay, mo ni hindza na mahlweni. Lexi a ni vutisini. Va vutisa ku ri ma mbala suti na? Na mbala ene swinene ni twa swi tlhela swi nga fiti ku xivutiso xexo xi vutisiwa hi mhaka ya ku a ni ntirho wa mina i ku fambisa micato i full time job phela na yona ka mina ku va ni kha ni fambisa micato that's why a ni ri ku fambiseni ka micato kusukela hi June na ha ri ku yi fambiseni until the 16 ta October weekend na weekend so ni nge hi ni mbali so a mucatweni wa vanhu na mbala suit ko va ku ni nge mbali suit ni ku ni mbalela ku ya nghena ka Shoprite. All right. I believe va hlamulekile. Ri kwalako ni twa mu ku ma fambisa. Mi nga mi kha mi fambisa mitirho ya njhani handle ka mucato or mi fambisa mucato ntsena? Khale a ni hamba ni fambisa minkosi ma swi va na tiphati na micato se mara hi leswiya swa ku ni specialize hi micato mara ku ri ku na mitlangu na fambisa minkosi a ni tshikini ni vuyisiwe hi mhaka ya ku va vanhu lava se va ni telaku masiku lama va kha va ofara ku lava ku ta ni hakela mali ya ku ringana na leyi ni fambisaka hi yona micato se ni ku mo ni tlhelela lexi a xi ni endli ku ni tshika i mhaka yo ni tshama ni la ku biwa a nkosini wun'wanyana hala nkowankowa mukhegula a yi ri na vana va 11 so lexa xa last born ku ri nhonyana lavan'wani ma 10 ku ri vavanuna se va hamba va ni voni mucatweni wun'wani va ku ni la boti luya tata ni fambisela phati ni la boti luya tata ni fambisela phati va za va lova mukhegula va nga vangi na phati se va ni rhamba hi xin'wana sungula ku ni gwajisa hi ndlela liya ya ku ni nga ha tsaki ma ku sweswi wu vitana munhu ya tshama u ya tshama hansi wu vitana munhu ya tshama hansi se ni vhe ni tshika swa minkosi ni ku ni ta hamba ni fambisa minkosi ya ti-celebrity ku fana na loko va ku lovise Msikiza ku fana na loko va ku na nkosi ka Dr Thomas Chauke hi miya ni fambisa minkosi leyi a ni yi fambisa hi mhaka ku i vanhu lava nga duma va twisisa swilo ku antswa than leswi a ni hlangana na swona leyi se mara masiku lama ni kuma ku lava va taku ve ri u lava mali munhu loko ni va byela ni ku no va khanya ni va ba hi price ya mucato va ku yi right hi leyi se ni kuma ku a ku tshikeki ya se ni fambisa micato na tiphati nyana sometimes na minkosi mo ni swi vekisa sweswo va ri kasi dokodela va lovile na? ni swi veke kahle ni ku fana na loko va ku na nkosi aka Dr Thomas Chauke hayi ku loko ku lovi Dr Thomas Chauke ku na nkosi aka vona Dr Thomas Chauke vana lava nga ti-celebrity mo ni mi nyika xikombiso hi Themba Chauke i celebrity ku na vo Khoni Chauke ku na van'wani lava vo Xinyori brothers ku na vana va vo van'wani va endlaku leswi se loko ku va na nkosi hi wu hlaya ku wu le ka Dr Thomas Chauke hambi ku nga lovangi vona a swi bohi ku hi ku nkosi wu le ka munhu loyi a nga lova. I hope va hlamulekile. Okay but nemtwi mo ni ya mahlweni hetisa va ri mi tlhavile vaccine? Sweswo swa kutani a swi fiti ku munhu a vutisiwa i xihundla xa munhu swi fana no ni vutisa ku ni vhoteli mani swin'wana swa swivutiso leswiya swa ku a ni ku na swi jampa mara ivi mi ni chucha I hope va hlamulekile.
ya loyi loko a ni swi tivi a ni ta ni ti jampa ni yena ntsena. All right, but ni ni taleriwe hi mafenya ngopfu hi swo hetelela ka leswi va nga swi tisa before ni vuyela ka swa mina va ri a hi kumi tata mimbali gondolo na paul neck na xitofili xa zebra ve ri swi kwihi vanhu hinkwavo ni kombe a mi tsalangi ku swivutiso hi mani xivutiso xexo. a na ha tsalangi no xi a swi nga ta ni tikela ku tlhelela henhla I swiphuta ntsena swi nga vutisaka xivutiso xa ku fana na xexo because ku na swilo leswi munhu va nge u tirha hi swona ma swi twisisa mi nge languteli ku sweswiwani loko mi ya molo mi fika mi hlangana na itumeleni khune mi ta ku mi ambale tikhoko mi ku ti ku tikhoko hi ka munhu loyi a nga na common sense u vhe a swi vo ku laha a ti helelangi because munhu loyi u tsandzeka ku differentiate between character ya munhu na munhu hi yexe loyi a nga original phela ku na lava va ku na loko munhu a acta va twa u nga ku i bari like u swi vona ku na loko u ri tindhawini ku va ku treat-a as u bari hi ku ya hi character ya wena leyi va nga ku vona u kha u yi tlanga phela loko a hi nga swi twi ku swa hlekisa swilo leswiya a hi ta va hi kha hi swi endla live mi swi twa kunene ku ve ku na man'wana hala ka midawula ma na hasahasa ngopfu mara the fact ya ku hi swi xutini swi ri ha swi twa ku i joke se hi endlela ku kota ku share na vanhu lavan'wanyana so loko munhu a swi teka u nga ku swi kumeka na le ka real life ni twa a phundini I hope nkarhi wun'wani swi endliwa na hi vanhu lava mi kumaka ku u va tekela henhla swinene u le ku va hlonipheni a ku yi ku buruku ya wele ya zebra ni vhene ku oh god ku hlonipha ka mina no tshuka ni ku yisa endhawini ya wrong. okay I hope va hlamulekile ku na xivutiso lexi xi huma ka mina ha ha ri kwalaha ko acta no tirha na vanhu siku rin'wana mi nga tshuka mi tirhi na ni va tiva hi ra Mr Bundu a ni tivi vito rin'wana ni va tiva hi ra Bundu hi nga langutela swin'wana in future n'wina na vona ya vuya kwalaha ko a ni ku hala hi hala ka acting kumbexani hi swona a yi vuyi kona laha mi vulaka kona reason ne mina ni leswiya hi xilungu va nge ni independent no tiyimela ku pima ku loko mo tana u ta performa ka hina mi vulavula na mina mi twanana na mina ivi hi finalize mina na n'wina ma swi vona so hinkwaswo leswi ni ti endlelaku ni swi endla mina hi nexe ni kha ni tiyimela loko ni ti endlela switori no ti planela no ti xutela ni tlhela ni va ni ri cameraman handle ka le ka tisini leti ni va ku ni ri ku acting ni tlhela ni ti editela ni tlhela ni ti manager mi n'winyi so wa ku fana na va ri i ntambudzeni va le hansi ka vanhu van'wanyana timovie ta vona loko ti nghena loko mo xiya ti tsala ku Bvumo production swilo leswiya i ti-drama ta Bvumo vona vo actor ku pima ku va control-iwa hi Bvumo so a swi koteki because loko a ku ri ka real life a hi ta ku vovele vukatini mini sinyile se loko no ni lava ku endla something na vona lexi loko swi ya ka real life hi nga swi fananisaku na muti ku ni lava ku endla muti na vona swi komba ni ta ni kha ni teka nsati wa munhu okay na mitu xivutiso xa nghena la xi ri loko mi kumi nkarhi ma nwa byala na byala anini anini hi mhaka ya ku ni hava reason why ni faneke ni nwa xa vumbirhi taste ya byona a yi fambelani na mina
Alright, okay, tin'wana na ti vona ti-question la. Rini risimu leri a mi ri tlanga veri yini DJ i xirhapa xa marito leri a ni ri tlanga la. I hope mi hlamulekile. Yi hindi ko tala ndzani ni yi hlamula. Okay, but sorry. A hi vuyeni ku na YouTube channel yi nga kona ya Solly Makamu G1. And loko ni yi langutile u nga ku yi endla swo hambana na leswi maybe a hi vulavula hi swona laha. Na swi vona ya promoter music wa n'wina loko wu humile mara sweswi ni vona yi kha yi interviewa vanhu vo hambanahambana. Xivutiso i ku i muxaka wa njhani wa vanhu lava va tikumaka va ri ka interview ya n'wina, munhu o tsalela or production hi yoxe yo ya yi ku hi lava n'wina ku fana na mina sweswi ni nga kombela ni ku mi xibini xivutiso xexo hinkwaswo leswi mi nga swi vula swa endleka ne ku na la production hi yoxe yi ngo ya loko production hi yoxe yi za yi mi tela ne hi lera ra ku ani hina loko hi fika hi mi faka laha ka YouTube channel liya hi mi nyika leswiya hi English va nge i exposure ho mi hangalasa hi mi dumisa ma swi twisisa se swa hakeleriwa sweswo ene mali yo talo va swi tiva lava nga tshama va yi lava exposure va lava ku zama ku la ku dumisiwa ku hi va durhele ku fika kwihi mara ku na lava va ku va swi tirheli ngopfu fika lava nga kona ne swa fita ku va kuma moya mahala ya valanda lava va ku taniya mo ni nyika xikombiso hi sesi champagne trailer mongwe mhani nurse lava va ku taniya loko sweswi ni nga te mhani nurse a ku na loyi a nga ta nghena a commenta ku mhani nurse i mani va tiveka ne ku tiveka loko ya ku vhe ku va hakelelini. Okay, ni hlamulekile but so I hope na vanhu va feel guys nkarhi wa hina wa tsutsuma mi nga rivali ni vulavula na G1 ni vulavula na Makes ni vulavula na Solly Makamu ni vulavula na HIV Makes so ni vulavula na munhu wun'we but awara yi tsanana ngopfu mara ku na xivutiso xi nga nghena laha veri mi rhandza yini hi n'wina n'winyi i yini leswi mi swi rhandzaka hi n'wina? Ni rhandza ku na tala hi min'winyi i yini leswi endlaku mi tala hi n'wina? I mhaka ku a ni tali hi munhu un'wana ni tala Why hi mi nga tali hi munhu un'wana? a ni swi tivi ku why mara lexi ni tsakisaka ne ni xi vanhu vo tala mo ni mi kombisa hi le ka bolo hi mhaka ya ku loko no vuya hala ka tinkambi va nga ta ku ni gega vanhu ne mi kuma Juwas on the beats. yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Juwas on the beats. munhu
ka Swallows un'wana a kha a favor Chiefs un'wana a kha a favor Pirates mara ya kha tlangela Swallows na loko va vulavula Chiefs na Pirates Chiefs na Pirates matsizizani se mina ni favor moro ka Swallows hi ku ni tlangela yo se ni le ka ti-artist hinkwato leti mi ti tivaka ni favor ngo mina se ku kota ku tala van'wanyana andaka mina that's why a ni na swona leswa swa ku ene swo endla nga ku na makatla ni kombela ku kombisa hi nkambi leyi nga yikulu mi kuma ku i Dr. Thomas Chauke va fika va ku ni jahile kun'wana la ku famba ni kombela ku nghena ni ta famba a ni endli leswa swo mohi rhanga hi nghena vanhu va nga ta famba a ni chavi ku salela ndzhaku hi ku na ti favor mi nga mi ri na role model ka layini ya n'wina ya tikatara ya music mi ku hambi mi nga chayi ku fana na yena mara ku ri na loyi mi ngo role model ya mina hi luya ti tele ne mara ku ri ku hava ku hava munhu loyi ni nge luya hi ye role model ya mina mara va koho lava ni va favor-ku swinene hi mhaka reason yo karhi fana Dr. Thomas Chauke ne a ni sure ku ve le ka ximatsatsana mamani mara u nga ku vo number 32 5 kun'wana kwala i vo number 35 va sukeli ka volume 1 hi kha hi swi tiva ku na Dr. Thomas Chauke va nga nyamalali for malembe ya ku lava ku fika 40 va ha ri nkambi kumbe ya ku fika 40 va ha ri nkambi i role model ya mina mhaka swo na swi tiva ku swi possible ku munhu a nga trenda from 1980 until 2000 hi ku vona Dr. Thomas Chauke se for sweswo ni nga va hlaya loko vo hlaya vanhu lava ku motivataka kumbexani u langutela ku aka vona ku na vanhu va ku fana na Peter Hlungwane i vanhu lava ni nga kula ni kha ni dyondza bass guitar hi mhaka ku cisetela tinsimu ta vona na vanhu va ku fana na vo Abel Chauke i vanhu lava ni nga dyondza lead guitar hi mhaka ku cisetela ku chaya ka vona sweswo swa ku taniya ni vula leswiya swa ku taniya mara ku ri a ni nge vuli ni ku DJ Jepper hi yo role model ya mina that's why na tinsimu ta mina a ti fani na ta munhu van'wana hambi va nga vulangi ti role model ta vo vo mani wa swi twa hi tinsimu ta ye ku haleyi ri favor mani leri okay na swithu ha ri kwalano ka swo chaya i swi na vona na nkarhi wu fambile momoni ku wa ha ri kwala ka swo chaya loko mi nga chuhi mi right ya mina ni right okay na case ha ri kwalaya ka swo chaya hi Botsoni ni yingiseli siku rin'wana leyi mi yi vulaka ni tlhela ni nga kholi ku hi n'wina ni vona na video ya kona mi ri phakeni a ni twa ngopfu tikatara lahaya ti-lead guitar ngopfu mara loko se ni yingisela leta sweswi one ni twa ngopfu ti-keyboard ku nga ku ri na lexi mi nga xi decide ku mi nge hi tatati ngopfu swa guitar ni hleketelela ku a swi vangi ka mina ntsena ne swi le ka tindhawu ta ku tala mistake yi ri yoxe leyi munhu a nga yi endlaka hi DJ Jepper i ku ala ku famba na minkarhi hi swo swi nga hi onhelaka ngopfu sweswo so leswiya i ku ringeta ku famba na minkarhi music wa guitar net guitar ya nghena wu twala wu nga ku i nghoma ya khale or ya munhu lonkulu ma swi twisisa hambi yi nga ri ya khale so ni susi guitar ku endlela ku susa xitayela lexiya xa ku
tinsimu ta mi ti twala u nga ku i ta khale swinene ivi ni ringeta ku famba na minkarhi ni vuya aka swa ti-keyboards. Okay, na twisisa. Ni twile ku na album na last week ni ve fortunate ni vona live ya kona mi kha mi launcha mi nga hi chetanyana ku mi te yi ta huma rini swi ku yini leyi taka sweswi. Yi ta huma hi month end ya October. Yi na tinsimu ti nga ni 10. Ya yi na tinsimu ta 10. Reason ya ku yi va na tinsimu ta 10 i ku CD loko mi nga convertangi tinsimu ti ri ka wave yi pfumelela loko mi write audio yi pfumelela ku hoxa 80 minutes. Tinsimu ta n'wina ti fanele ti tlanga 80 minutes. Loko to hundza 80 minutes a yi pfumeli ku bena yi ri yikulu ka CD. So ni lwela ku maintaina 80 minutes liya ni va within 80 minutes loko ni endla album. So sweswi hambi hi to khombo ra koho kumbe nkateko wa koho 80 minutes ni yi fikise hi 10 wa tinsimu. That's why ti ri 10. Ti tlanga ku ringana na leti munhu a nga tshama a ti xava ti ri 14. Loko ri ku a wu yi chaya kusuka la ka Mdavulo u za u ya fika Polokwane yi nge se hela CD ya koho na le ya sweswi u ta za u ya fika koho mara ti ri 10. Okay. Ku na xivutiso la xiku xana ku nga ku ri na vanhu lava mi nga va kurisa ka ku acta mi va kuma va nga tivi nchumu mi va teka kusuka hansi mi va dyondzisa va za va yima va tiya va tiva ku acta va nga va ri kona? Va nga va ri kona. Okay, I hope va hlamulekile mara ma ni kombisa mi te va nga va ri kona va kona. Ya va kona ko va ku ni chava ku confirma liya ya ku a va nga tivi nchumu hikuva kuma ku xihiza a xo miyela a xi ri blind hi swilo mara hinkwavo lava va nga va kona aka Mafenya Brothers 1 ku ta haleni. I think a ku ri mina a ni tivanyana ku antswa. Okay. So lavan'wanyana a no va kurisa. Okay. So ni byeleni hi ku navela ka n'wina as mi ri mi endla swo hambanahambana in the next maybe 10 years or 15 a mi tala ku ti vona mi ri kwihi hi tlhelweni ra music na hi tlhelweni ra swo acta na hi swa vu MC maybe na hi swo humelerisa hi matlhelo hinkwawo? Mativa mini njhani he DJ ni concentrate ngo la ni nga koho than le ni ya koho. A ni planangi nchumu swa malembe ya 10 lama taku ni planning ngo swa kwala ni nga koho. Okay, ni hlamulekile hi kutsula. So i yini mi lava ku xi byela valandzeri va n'wina mayelana na album leyi taka? Ma endla leswiya swo mi va tshembisa ku ni tili loko mi yi launcha leyi it was very nice mara i yini mi nga va byelaka swona so hi album leyi taka loko va hi rindzelini? Amu ku na endla leswa swo yini? No, a ni ku mina a ni fortunate ni yi vonile live leyi last week loko mi kha mi launcha album so ni twi full details halaya na tinsimu sweswi ti nga tshamisa swona se laha a ni ku mi briefa a hi ngo ku na lava va nga swi twangiku ku ri va nga langutela yini ka album leyi taka? Ya i album leyi ni moni ku ni ringeti ku tata ngopfu na ririmi ra Xitsonga ne ni borwa hi mhaka ya ku hi tshama hi acta xitori xin'wanyana ni ri na Mambuxu ivi a ta ni ta n'wi dyondzisa maths ni kha ni solve nyana quadratic equation yin'wanyana nyana. Xitori lexiya loko xi huma magavari hinkwamo ma la rhawundini a ma kha ma ni tisa ti-homework
hi kombe ku tsaleliwa laha hi kombe ku tsaleliwa laha ene mi ni tiva leswi ni nga swi dyondza hi nkarhi lowa na ha dyondza xikolo loko munhu a nga yingiseli leswi a dyondzisiwaka swo xikolweni a ku u ta tisela mi ti-homework swa ni nyangatsa se ka album ya sweswi ni ringeti ku tata swivuriso na swivulavulela mara ku ri a ni nga swi lavi hi mhaka ya leswiya swa ku se munhu loko a kuma vana va ye va ri na ti-homework u ta ku famba ni ka soli a ya mi pfuna swi va kha ku ri 10 off yin'wana yikulukumba ngo ka mina liya so mara swivuriso swi kona ni kombela ku ni nga tiseriwi ti-homework ni kombela ku ni nga vutiseriwi munhu a vutisi va lava dyondzaka Xitsonga ku hala ka vona ku yini swi vula yini and then xin'wanyana ni nga xi tshembisaku i ku vanhu lava ni tirhaka na vona minkarhi hinkwayo na ha tirhi na vona na sweswi majojo na nsovo i va makhelwani wa mina ku na un'wanyana haleni ka sayiti ra mina ni nga ngo a vutisi na ku mi hanya njhani no makhelwani hambi mi nge ni toloveli loko ni na mabuxise u ni tsundzuxe vo makhelwani wa mina ni tirha na vo makhelwani wa mina va ha ri kona ka album ya sweswi. Okay, hlanganiso la Marima u ri ka tinsimu ta G1 why ku ri na album ya HIV ma cancer page 7 then ku va na Soul Makamu page 14. A xi fiti ku vutisiwa hi hlanganiso xivutiso xexo i mhaka ya ku page 1 ya HIV ma cancer yi kumi leta ta Soul Makamu se ti ri xikarhi a ni liya masundzuka loko na ha hlamula le masunguleni ku a yi replace ta vutivi mavasa so obvious yo a yi boheka ku salela ndzhaku ku ri ta Soul Makamu a ti rhangile a ni hi ku ya hi order a hi vanhu van'we so un'wana na un'wana u endla swa yona luya i khala a ri ku endleni loko ri ku swi ya hi lembe u na 14 years a ri artist lowun'wana u na 7 years. Okay, leswo tlikisa leswi emi angu G1 madichava Fred Ball ka real life hi ku a story ndaba yi fana na liya ya ku ri ku gondolo na buruku liya ya zebra. All right, I think leswi swo vuyelela so ni byenini la a yi n'wi na actor or swa ha vuya kwalaha ka ku ni independent a swi nge koteki ku DJ va ta actor va ri mbuti ka xitorinyana xin'wana hi lavaka ku xi endla ma swi pfumela sweswo or mi ti tirhela na vanhu va n'wina na ku hala switorini. A ni ti tirheli na vanhu va mina na hala switori na ha swi pfumela ku na n'wi mita. Okay, I hope va hlamulekile ku na swihlawulekisi swo karhi leswi mi ficelaka. A ni nge se good mi xi yisi mahlweni kahle a ni nge se heta ku xi hlamula loko mi ta mi fika mi lava ku joyina mi fika mi hi komba mi ku lexi i xitori xin'wana xi nga actiwa a ilimi veri i xihluke muni mina hi loyi mani wa ivi hi mi vona mi kha mi actor mi ya ka xin'wana mi fika mi ku laha lexi i mbitsi muni xi actiwa hala babangu mina hi loyi hi mi vo mi kha mi actor mi nga fiki mi lava ku dyondza la ka hina. Oh, mi lavanyana history nyana va ri yini experience kulukumba ngopfu i experience hi kulukumba ngopfu ku tikuma hi kha hi byela munhu ku u nga languti khamera. So loko ni ta ni ku G1 hi mina ma rhandzisa mani actor na mara hi mi luwa wa ka TikTok na no
Aye, hii ni Sitsonga Prince la milangutele channel ya G1 Sole Makamu na mranzi. Wena sikutaka wena sikumamanzaka wena sikuyevulaka wena sikuseka. Us on the beats. Ayingemi mpfumeli. Oh. Mi kha mi Bakwi. acta la ka ti lo mi kha mi acta loko swi tsakisa na hina pheku na ku munhu swi tsakisa yena ntsena loko swi tsakisa na hina hi nga swi approve. Baku misti va ri hi order kwihi ti-CD pre-order. CD va vula like hard copy kumbe leswaku xava Yeah. online. Ah, ni ta va nyika nambara ya mina. okay. Ah, ri kwalaha ka nambara no order. Va mi lava as a MC, va mi kuma njhani? Vo ni fonela Kwihi? loko va lava ku ni va MC then hi ta twanana mara ni kombe ku ni foneliwa ntsena hi vanhu lava va ku va ri serious. A ni van'wani vo fona va lava ku tiva ku u nga u ri na mali muni loko ku humini hi weekend masisi va sungula ku hlayelela ku wo ti-weekend ta 8 a nga ri kona sweswo swa ku taniya swa borhanyana se swi lava vanhu lava nga serious. Na fambisa nyana na tiphati ngopfungopfu micato lava lavaka ku cata na minkosi na fambisa ni nghozi hi ku fambisa nkosi ni nga mi fambisela nkosi mi navela ku ka n'wi ku va na nkosi ku nakona ni ta fambisa se mi ni buka hambi munhu wa kona a nge se lova loko mi swi vona ku a nge heti n'hweti mi pfa mi kha mi endla timhaka ta kona ku loko a ya lova ni va ni ri ready. Va ni fonela ka nambara leyi 083 9589 310 083 9589 310. Ni kombela ku vheta ni hlamusela na mahakelele hi DJ Jepper ne. Yes. Loko mi ni rhamba mi ni fonela mi ku hi ti 15 ta March 2022 ni ta va ni ri na ntlangu na mi rhamba mi endla mali muni se ni mi bye price se mi ku okay a ku na problem mi swi twa ku mi ta yi afford ne ivi mi dropa phone a mi ni rhambangi hi lo byelana ti-price ma swi twisisa ku pima ku lo a nga ni rhamba hi loyi a nge se deposit i mali muni se ni n'wi byela se a humesa deposit a ku na mi buka for ti-15 ta March lembe leri taka u ni rhambini yaloye n'wi loko mo i mali muni ivi ni mi byela mi ku ya hi Friday na hola ne ni ta ku hoxe mali ya wena ivi dyin'wana mindzuku di pfuka di lava date leya n'we di khomi cash na yi teka hambi n'wi ni mi tshembi njhani mara the fact ya ku mi rhangeliwi hi loyi a nga khoma mali ni rhanga ni teka luwa wa mali. Okay. Se xa vu-2 loko ku ri ku ntlangu wa n'we wa ti-15 ta March tanihileswi ni nga yi tirhisa as a example loko ya fika ti-14 ta March a hi nge mi humesa deposit sweswi loko mi ni buka mi ku ti-15 ta March loko ya fika ti-14 ta March ripela ra ti-14 ta March mi fane mi va mi heti ku ni hakela liya yin'wana yi va ku yi sele mali liya yin'wana yi va ku yi sele yi faneke yi va yi heli ku hakeliwa hi ti-14 siku leriya loko ri fika ra ti-15 ta March ra siku ra ntlangu a ni nge heti loko mi nga humesangi balance. I hope not.
a hi ku fambisa ntsena na hala ku phefumeni I think swi fambisa sweswo ne hala ku yimbeleleni swi fambisa sweswo mara difference i ku aka ku performa ne loko vo ni performe ngopfu hi loko no va ni performe 45 minutes ni performe ngopfu se hala aka ku fambisa ne ni pima 4 hours lexi nga ni endla ku ni sungula ku pima ti 4 hours swi endla nga no tonga ene a ni tongi ni boriwa hi mhaka ya ku vanhu va endla leswiya swa ku va swi tiva ku ntlangu wa voyi wa 1 ne mara va tsakisiwa hi ku wu hatla wu fika va ku u fika hi 9 mi kuma ku loko ni languta distance ya kusuka la mi kuma ku kumbexani ni ya tsanini ni ya tlela kweli ku ri ku a ni ta cover hambani lo suka nampundzu or ni suka hi vo ma 4 ku ri ku a ni ta cover hambani lo suka hi vo ma 10 ma vo se ni fika ni tshama the whole day ni kha ni nga endli nchumu va kha va ni hindza kwalaho va kha va ni vona se swa ni bora se loko mi ni byela mu ku ntlangu wa ka hina i wa 9 loko yi ku kota to 9 ni ta va ni kha ni nghena ka n'wina loko yi ku 9 o'clock ni sungula ku hlayela tiawara hambi n'wima yi ku laveni ka homu leyi nga ta dlayiwa loko 4 hours yi hela ni suka ni famba va swi tiva boti vuxaka ni tshama ni famba kun'wana hala ka malamulele loko 4 hours yi fika ku ri nkarhi lowu se va baku xitepe ni huma ni va siya va kha va ba xitepe ni famba va hakeli mali hinkwayo ma tlherisa or mi swi mi or va hakeli nkarhi wa vona ni va ni tini ni tlhela ni fika ni tshama nkarhi luwa va nga hi nga twanana wo wa 4 hours se swi komba mali ya voyi va yi heli sweswo mi swi vulaka mina na swi twa ende na twisisa I think swo tikomba nga ku mi hashi hi ku na mini MC swi hi ndlela yaleyo no a ni haxi because ni na ti-custom to tala ngo ene ta swi twisisa ku a ndzi tshama ni twa munhu a ku na loko ni ku na famba va ri ene loko a mo hi twelanyana ni ku mara a hi buli ku yini va ku a hi buli ku 4 hours ni ku danki a ni swi hlupha yini DJ mi kuma ku loko ni suka ka n'wina ni faneke ni ya kun'wanyani ne ene lava va le se va blame mina ku ni late a va blame n'we swa n'wi swi le ku fambeni kahle swa mi kha swi onhaka yeah okay na ni hlamulekile but so mi ngo tlhe mi repeat tinambara letiya ta or ni ti hlaya or mina ti hlayini 083 9589 310 ku ha munhu la nga ta ni bela call back ni n'wi fowunela ka nambara yaleyo so ku ha munhu la nga ta ni mbaza ni ku ni ku mi missed the call na ha tlhelela ka yena ka nambara yaleyo yi na minkarhi leyi fonelaka yona no va nga yi fonela nkarhi wun'wana na wun'wana mara yi na leswi va nge do not disturb mode so loko ku fika nkarhi lowu ni nga ha fonelekiku automatically hi yoxe ya ti switcha ya ka mode liya se hambi munhu o fona a na ha yi voni a yi ni disturbi nchumu alright I understand swa mali mi ta vulavula na vona kwele xihundleni believe ku a swi fani swi ya hi mimpfhuka na mitlangu na yini van'wana va vutisa hi timhaka ta mali la alright Botsoli ku vulavula na n'wina ma swi tiva ku hi nga vulavula ri za rixa ende swa ni tsakisa la ka mina ni nge se tshama ni richa na 130 so swi ni le ka 104 no sungula namuntlha and then titwa ni ri kahle alright i yini mi nga xi vulaku swi nge mbilwini ya n'wina mi byela vanhu mi vula xa mayelana na yini so xin'wana na xin'wana xexi mi xi hleketa ku twa ku mi lava ku xi vulavula okay xin'wana lexi ni xi hleketaka ku ni lava ku ta xi vulavula ne i ku mi laha ni nga koho ni twa u nga ku ni fikisiwi hi xikwembu xikwembu lexi le henhla swi tele swikwembu ni vula xikwembu lexaku xikwembu xa le henhla so ni twa u nga ri a swi fair ku ni nga va na ti-interview kumbexani ni va na chance leyi ni nikiwaku yo ya ku ni kota ku vulavula ni nga swi katsi ku ni khensa xikwembu
ku va xi ni endleli leswi ni endlelaka swona. Sometimes ni hlangana na ti-challenges tikulu ta ku ti nga solveki hi ximunhu, mara loko ni byela xo xi tikuma xi ti solve xi tlhe xi ti hundzisa. Se swi endla ku se na mina ni hungela. A ni kha ni byela lava va nsati wa mina siku rin'wanyana ni kha ni ku Xikwembu se xi twa hi mina no xi hungela, na loko no fika ni ku hi December la Range Rover xi ta timbeyambeya ngo xi meka xoku yata. So ku nga va busy ngopfu tilweni, vo Gabriel va nga banana va ka va byela ku hey misalo wa te December u lava movha. Se na xi khensa ku va xi kha xi ni twa loko ni xi khongela. Ene swilo swa mina hinkwaswo ni rhangisa xo ku va xo xi ni endlelaka swona. That's why na ti-ideas leti ni nga na tona ni believer ku ti va kha ti huma ka xona. Loko ni heta ku endla rinsimu ni swi twa ku ni satisfied hi rinsimu leri ri nga ku chayeni, ni ri endli the way a ni ta swi lavisa xona. Xo sungula ni ri thank you God, thank you for the ideas, thank you for the beat, thank you for everything. Ku va rinsimu ri va ri taniya na swi tiva ku me vo me ni nga swi endla. That's why DJ me hala ka hina va nga mi byela ku ni munhu un'wana ni nga kula ni ri shy too much. A ni nga ta yima ne le mahlweni ka class ya vanhu, mara na kota ku yima mahlweni ka stadium because loyi a nga ndzeni ka mina u kulu ku hundza loyi a nga misaveni. And then ni xi khensa nakambe ku va xi kha xi ni dekela tafula amahlweni ka valala va mina. I rin'wana ra tinsimu letiya mi nga ti tlanga ku xi ni dekela tafula amahlweni ka valala va mina, ni dya va langutile. Ni na believe ya ku loko munhu a ri ka position leyi ni nga ka yona u na valala va ku tala swinene lava van'wana a nga va tiviku, ma swi twisisa. So mara hikuva ni ri na Xikwembu swo va ku riweni swilo a swi ni kumi hi mhaka ku va xo xi kha xi ni hlayisa. Se na khensa swinene, no tshemba ku na xo xi le ku yi voneni live leyi. So na xi khensa swinene. Hi xo xexiya xa tolo, hi xo xexiya xa masungulo xa ha ta va kona na mundzuku na namuntlha ka ha ri xona. That's why hi ku i Alpha and Omega, i masungulo na mahetelelo. Hi xo xa tolo xi nga pfuna vo Davhida a kha a nyadziwa va ri loko Davhida sorry a no la ku chumayela ve ri loko Davhida a la ku ya ku lweni a yisa xikhafuthini, sa fika u kuma vobodo ku ti tumberini. Sa ku why mi nga tshiki mina ni ya le va ku u ta ku dlaya munhu loyi din'wana duka a hi n'wi tshikeni va n'wi havashela madilo. A ku swa ni tika swa n'wini kumbe ku swi hluvula, a swi hluvula ivi a ya a fika a hoxa ribye rin'we va ri rhwaleli 5 a hoxa ribye rin'we ri bala mesa luya a wa teka sawulatse mahloko. Reason i ku ribye leriya a ri na moya lowu kwetsima, hayi ku a ku va ribye ra ku xi ri kokini Davhida hi ribye xinghozi, a ku ri ku ri na moya lowu kwetsima. So swilo leswi ni swi endlaku un'wana na un'wana nga swi endla, a ku na xo hlamarisa ni nga ku xi endleni. That's why vo tala va tivana ku swi endli njhani. Van'wana va tlhela va rhangelela va endla ku antswa ku tlula mina, mara still va nga tiveki ku ri ku va swi improve swa vona. I mhaka ya ku swa mina swi famba na moya lowu kwetsima, a swi fambi swi ri swoxe. Na loko ni ya a tinyimpini ta ximoya leti ni hlanganaka na tona, swa ni tika swilo leswiya va nga tolovela ku swi rhwala va ti defendela swo u nge yimi mahlweni ka crowd yi tele yo u nga tolangi murhi. Hi leswiya mina ni nga swi hluvula ku fana na Davhida no ku swa ni tika swi swa n'wina, ni kombe ku ni tirha hi rito ra Xikwembu. So na xi khensa a xi se tshama xi ni disappoint-a. Ndyangu wa mina i timbhoni ta swona. Amen. Vulavula marito man'wana ma matimba ngopfu. Ma ha ri kwalano ni kombela ku mi ni byele Butsulu, na swi tiva ku na vanhu lava va mi rhandzaka.
ku na van'wani vo posta swilo ma swi vona ku leswi no pfukiwa na le ka Facebook na follower na ti-comment na ti vona ya swinene tin'wani ti-negative xivutiso xa mina ka n'wina i ku how do you handle Juas on the beats. And loko I khe huwela ku vanhu va ads avangeni vanhu va drop avangeni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku mani nese hi pfuneni yini i Champagne Trailer Mongwe aka mani nese mi loko veni ka channel ya G1 Soli Makamu inkomo Juas on the beats. negative energy vanhu lava vo ngo ti byela ku loyi ho la ku nkoka loyi a vuya hansi hi vo va nga endla ku ni fika la ni nga fika kona that's ku na rin'wana ra tinsimu ta mina ri switina leswi mi nga ni hoxa hi swona ni khandziyi swona ni fika la ni nga kona rinsimu leri ra ku huma hi 18 aka vutomi bya mina u nga leli mhaka ku swi dya nkarhi ku na kun'wana ri fika ku ri ku na ti-pain timbirhi evuton'wini ku na pain ya ku aka munhu na ya ku destroy so ti-pain leti hi fanekele hi kota ku ti hambanyisa mi hi DJ ne swin'wana swa swilo leswi ni swi kota ni swi dyondzi hi mhaka ku va ni kha ni sapoteriwa mhana mi va tshama va ni byela ku ni nge vi kambe ni kha ni nga koti ku chaya hikuva vanhu va ta fika va ni strikela a stadium lavo chaya va ala ku chaya se ni ta phunta ni biwa hi vanhu se why ni fanekele ni lava ku va nqambi marito malama ne hi lama nga endla ku ni dyondza ku chaya ka tala ni kha ni ku ni la ta nyumisa lava va nge vanhu vo strike va ta lavo chaya va ta ni strikela namuntlha no ti chayela swilo hi mhaka ku va loyi a ri ku ni tseketseleni a ni byeli ku swantswa ni tshika hi ku a ni koti no chaya loko a nga va kona wa ku tseketsela a ni ta no ho chayeriwa na namuntlha na sweswi so swin'wanyana van'wana va tlhela va fika va ku byela ku tinsimu ta luya ne ti ni borhela ku ti vulavula ngo hi vavasati wa swi voka ene a va hembi mhuni swi tshika swi ri swa va borha leswiya u twi hi munhu loyi wo ku sapatela mara se u ku endli ku na u teliwa hi idea yin'wanyana so swin'wana swa swo swa hi aka mara ku na leswiya swa ku mi kuma ku munhu se u tela wena personal u lwa na wena ku nga ri hi leswiya swa ku u lava ku wisa ka sayiti ra music naswona leswiya ha swi twisisa ku hayi swi ri ku humeleleni mina u twisisa ku sweswiwani loko no ku na munhu un'wanyana la va ri mo ni mi kombisa hi sesmiyelani lava hi pfa ku hi hlangana na vo ka ti-live ta n'wina a va posti nchumu ne vo tirha ku nghena va vona ti-live sweswo swa ku taniya loko no vulavula hi vola ku hala swi tivaka ku ni vulavula hi mani mi nge pfuki mi twi va ku sismiyelani a va ri ku hleviweni aka live hi mara loko se u sungula ku vulavuliwa hi wena swi ri u le ku kuleni so i ku kula ka mina leswi ene loko swi nyanya swinene se swi ri ni titwa ni kha ni kula swinene na mina all right yeah thanks
so swi ni nga vula guys ku ri namuntlha ni vulavula na munhu ntsena swi tele hi nga vulavula ri za rixa hi ku hi khoma swa tikatara hi khoma swa mabindzu swa music swa tifilimi hi khoma swa vu MC swo humelerisa swa vona personal mi nga rivali ku ni vulavula na G1 HIV Makhense ni vulavula na Soli Makamu se ma swi vona i munhu wun'we mara 3 in 1 so ni vulavula na full package hi nga famba hi fambili se a mi nge va tivi va heta hi siku rin'we a hi munhu tsanana a hi ku DJ hi nga ta vulavula 2 minutes ni va ni herile ve ri kombela huma hi 180 ri kona online risimu leriya a ri kona ya so huma guys ya ri ya huma na album Livestream musisi amon because nasi andro check in la na swona ku anu vo nchumu na vito raro a ni nga ri sure ku i yini because vite huma hi 180 ya a ri kona okay hi ku mi endla swa tifilimi loko no la ku tekeliwa video amucatweni mata or a mi teki swa ti-video a ni teki ni hava na camera oh okay that's fine a hi leleni so okay na khensa vanhu lava nga ti nyika nkarhi va hi viewa ne data ya vona ya nkoka hi tekela enhlokweni and then ni khensa na mhana mina okay ka hina ni vurini ku hi two mara hi mina ni va ku ni kumeka ku ngopfu minkarhi yo tala ni ri na mhani so na va khensa na vona mhana mina va ni khoma ku fana na n'wana that's why mpundzu un'wana na un'wana va ni tisela mukapu se i swa nkoka sweswo se na va khensa swinene xa vumbirhi ni khensa nsati wa mina ni mi sendele risimu rin'wanyana kwalani aka top 10 ku mi ri tlanga era Mr. Bao ra ku a wu na stress nsati wa mi a nga na stress loko a ku ri vanhu va ku tala lava ni va tivaka a va ta va nga swi kondzelelangi leswi va nga swi kondzelela vona kusukela hi nkarhi walowu hi nga kumana hi wona hi kumani hi 2010 and then hi kondzelelana until today so va tiva ti-up and downs ta mina and a ni va civeli nchumu mo ni mi byele ku before COVID-19 hi DJ hi vo a va khoma na diary ya ti-gig ta mina ku okay this weekend u ya kwihi va hakeli mali muni ku xota mali muni yini a ni va tumbeteli nchumu so sweswi ku hambana hi mhaka ya ku a hi le ndhawu yin'we so ve nge khomi diary va ri ka province yin'wana mina ri ka province yin'wanyana se mara na va khensa swinene ene na va rhandza like va ni endli ni va munhu ni believe ku vavanuna vo tala a va na order loko ku ri hava munhu wa xisati wa ku tlhariha endzhaku ka vona and then vona na va khensa swinene ku va va ri kona no believe ku a va tangi a vuton'wini bya mina hi status xa mina kumbe hi ku ni na yini va ti a vuton'wini bya mina hi mhaka ya ku va tela mina hambi ni ri na yini kumbe ni ri hava so na va khensa swinene then ni khensa na n'wina hi DJ ni munhu un'wanyana ne ni loko ni borheka ni baleta ta lediya muxe va nga tshama va ti byela ku kombetela ribye leri ku ta huma mati di ri faya kunene hikuva byi kwatini so ni munhu un'wanyana sometimes loko mi kuma ku ni kwatini ni borhekela na vanhu hinkwavo lava va ni textaku so swa endleka mi kuma ku mi ni texta mi nga ni kumi ne le ka phone se mara ni khensa connection leyi ni nga va na yona nkarhi wolowo hi nga tivana na n'wina u nga ku a ku ri before TikTok futhi loko ni swi tsundzuka kahle hi bula ku va na communication ya kahle a hi nga swi tivi ku siku rin'wana swi ta hetelela swi fika laha and a ni swi navela that's why ni te loko no hi December ni la Range Rover
ku nga na xiphidiphidi xin'wana a tilweni i mhaka ya ku ni tshame ni swi vula mbilwini ya mina ne ku a ni navela ku va na munhu loyi a nga ni tiviku ni vula ku ni nge se tshama ku ni acta na yena ni nge se tshama ku ni va kusuhana na yena a ta ni interviewa mara a ni hleketelela ka lava ti-YouTube a ta ni interviewa ku endlela ku ni kota ku vula na swilo leswi ni va ku ni kha ni swi siya endzhaku hi mhaka ya ku swin'wanyana ni va ni kha ni nga swi tivi vanhu va lava ku tiva yini mavo so xikwembu xi tisa n'wina hi leyi interview yi vi kona so na mi khensa swinene mi lo rhumiwa loko ri ka mi nga swi tivi lasana loko mi ni fonela ndzangi ni mi ngangisa ni vheti ni ku a ku ri busy tilweni swi ri se va hlawuli Jepper so na mi khensa swinene then ni khensa na ti-fans ta mina hi ku hambana ka tona loko no endla live video aka Facebook loko yini part 1 a ngheni ku DJ Jepper part 1 ivi ni ya ka YouTube ni fika ni ku DJ Jepper part 2 va ta ni rhuketela ngo lava va nga ka YouTube kasi part 1 yi kwihi mi ngo sungula ka part 2 lava nga ka Facebook va kasi part 2 yi kwihi ku mi ghimiseka ku komba ku a hi vanhu van'we ku na lava nga ka TikTok ku na lava nga ka Facebook ku na lava nga ka swiyini mara vhele ku na lava va wela ku hala na hala so na mi khensa swinene hi ku hambana ka n'wina nkambe yin'wana na yin'wana leyi nga tshama yi duma swinene yi rhandziwa hi vanhu a ku ri mhaka vo vanhu lava va nga yi pick up va yi yisa laha yi nga kona loko vo ka va nga ha swi lavi va ngo tlhelela ndzhaku ivi yiwa misava mi nga ha swi tivi na ku yi heleli kwihi swi komba ku a hi matimba ya artist hi yoxe ma yisaka munhu henhla i matimba ma vayingiseri that's why mina ene vayingiseri va mina ni va rhandza ku ringana ni tshama ni nyika xikombiso xin'wanyana ku loko ko va ku ri na ntlangu va ku na madokodela lama ni favor-ku swinene mari 600 then ku ri na 25 wa lama muthako na mani favor ku ringana na madokodela lama futhi a hi n'wi mari 200 mani favor ku ringana na madokodela lama hi level ya rirhandzu loko no nghena xitejini lava va nga xawutaku vito ra mina va endla swa ku soli hi lava vo thyaka ku ri ku va ni rhandza ku ringana na madokodela mara mi nge ti ma ta xawuta vito ra mina va ku u yi vonini MEC kha ku soli a swi endli so ene loko se ku twala vito ri kha ri xawutiwa le crowdini swi ada value ka artist leyi nga xitejini value leyi yi adiwa hi lava vo loko u hlangana nga ta va hayi wa nga suka lani u nwa mqomboni so ni va tekela nhlokweni ku ringana va kona vanhu ni nga tshama ni va rhandza hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ni swi twa ku artist leyi na yi rhandza mi tlhe ni yi vula futhi like pen ma swi vona i munhu loyi ni nga kula a ni chaya disco mi khale hi mhaka ku va pen va kha va chaya disco so na ri tiva rirhandzu leriya ra ku ri njhani ku u rhandza munhu swinene mara u thyakini ku pima ku na loko a ku vona ku okay you can see ni ku one favor masisi mara endzeni ka u kha u swi twa ku ni n'wi rhandza ngopfu so na khensa swinene. Alright, ni khensi ngopfu hi ku no khensiwa na mina ni khensi loko ni ta ka n'wina ni na van'wani tirhaka na vona loko ni ta sungula ni kombela ku va foyinela I hope va ta so mara ni khensa loko mi pfumerile ku ta lawani ni khensa swinene we feel honored and then xikomba xi mi katekisi ka swilo leswi mi swi endlaka hinkwaswo swi mu humelerisa na ku navela ka milorho ya n'wina i khala kha tsala miki u kombela ku khensiwa u vula ku endleni antswo no loko a suke a vurini ku endli yini ku endlela ku hi ta kota ku n'wi khensa ku na din'wanyana hala ka mina dinge di kombela joke ene vanhu vo tala va swi endla loko va okay va tele ivile se van'wana va ri pfalani hi joke
va tele vanhu va swi vulaka leswiya loko hi hlangana a ni endli leswiya swa ku taniya kambe ma swi tsundzuka loko mi ta ku ni tirha yini handle ka swa ku fambisa mintirho swa ku endla ti-joke swa entertainment ni te a ku na swin'wana swo ni tirhaka sweswiya so kambe i ntirho leswiya se mi ni kombela ku ni ya tloka mahala sweswiwani loko mi ku ni ba joke loko mi lava ku vo a swi endli sense swi chekeni hi thichara mi ku hi kombela ku dyondzisiwa nyana mi yo tshama girawundini mi ku hi kombela ku dyondzisiwa nyana before mi famba mi ta swi twa ku a swi sawundi kahle ni ti twisa sweswiya thichara a ri ta ti twisa swona. I hope you're not joking yaleyo ni vona vanhu va le ku hlekeni hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu Botsoli ni khensa swinene Botsoli thank you so much for coming in I hope na nkarhi lowu taku hi leswo hi nge mi heti swivutiso swi nge heli I hope na nkarhi lowu taku loko ho tshuka hi mi lavile mi kuma ku ha mi kuma in your busy tight schedule. Yo ya na khensa na mina mi ta ni kuma nkarhi wun'wana na wun'wana lowu mi ni lavaka hi wona ni tsakisiwa hi mhaka ya ku show ya n'wina ya Monday so i rin'wana ra masiku ma mi mo wisa ra Monday Tuesday Wednesday masiku ma mi ma free handle ka loko va holiday a swi talangi ni nga va busy ka masiku malama vubusy lebyi ni nga va ku na bya ku ti creator ku okay DJ Jepper tana ni ta tirha 1 2 3 so I don't think swi nga ni disturb nchumu na loko mo tshuka mi ni lavi nsiku rin'wanyana masiku man'we ma tshami kahle ngopfu okay ni kombela kusuka ni vuli swin'wanyana swa le ntirhweni ne na tirha hi DJ Jepper ni tirha ka Munghana Lonene FM ku ri ku Munghana Lonene FM ya SABC se swi komba ku ni tirha ka SABC so ni haxa nongonoko wun'wanyana where a hi titwiseni yi nghena hi 3:45 hi ti-Thursday yin'wana na yin'wana hi 3:45 ni va ni ri live so vanhu ni kombela va ya ni yingisela ni haxa na swin'wanyana va ri i tiwakwila hi va ku kha hi tivisa tigig leti va ku ti ri kona hi ti-weekend swona i advert swi tlanga siku hinkwaro ra Friday na hi Saturday swi kha swi nyika vanhu switiviso ni kombela swo va ya swi yingisela ni tlhela ni tirha nakambe ka xitori xa mina hi mina ni actor ni ku ri mina G1 la aka xitori xa mina hi mina a ni nga ri kona for nkarhi wo lehanyana a ni a breaking hi leswiya loko va swi veka kahle venge hikokwalaho ka leswi na leswiya so sweswi ni vuyile from ti 27 ta n'hweti leya September ku ya le ni ta va ni ri kona so ni kombela vanhu va kha va yingisela va kha va hi sapota na kona hi na Facebook page leyi na yona yi nga tshiwa ku mina hi mina ya Munghana Lonene FM i Facebook page ya xitori xa mina hi mina so va nga nghena kwala va commenta va vula leswi va swi twaku ku ni swi endla swi ri wrong laha xitorini va vula na leswi swinene ni swi endlaku ku endlela ku na varhangeri va mina va kota ku swi vona ku okay u flopa la u endla kahle lawani. Okay so ka ti-social media mi kumeka kwihi na kwihi and ti-handle ta kona ti tshamise kwini? Okay ni kona ka Twitter ne mara a ni active a ndzi tshama ni nghena ivi na posta swilo mara ni swi posta ni nga ri ka Twitter hileswiya swa ku maybe ni ku ni swi posta ka Instagram ivi yi ni vutisa ku u lava ku posta ni ka Twitter na se ni pfumela mara ni nga yangi ka Twitter so ni na yona just for ku langu swilo but ni na Instagram no pfa ni yi rivala Instagram mara
na yi cheka loko ni kumi nkarhi na problem ya ku he DJ swilo loko swi ku hambi swo va kha swi nandziha njhani ka wena se swi va ku hobby swa endleka swi gcina swi ku borha hambi munhu o va a kha lava ngopfu mudelelo wa ku ya joni driver leyi masiku hinkwayo yi tshamaka yi kha ya joni yi vuya ya joni yi vuya swa yi borha so timhaka ta ti-picture swi ze swi fika laha swi endlaka ku swi ni borha se na mi n'winyi ni swi zonda ku xuta ti-picture na loko ni ri tindhawini ma swi vona so na rivala ku xuta ti-picture and Instagram yi lango ti-picture hi swo swi endlaka ku yi nga vi active mara ni ta ringeta ku yi tlhogomela nyana then ni va ni ri na TikTok ka TikTok hi mina Jiwan Soli Makamu ka Instagram hi mina Jiwan Soli Makamu Twitter na yona i Jiwan Soli Makamu Facebook page hi mina Jiwan Soli Makamu mara ku na ti-fake accounts to talo se ya mina yi na 100 ni gini yi ri na 114 wa ti-followers and laya ka toho ku na ti-video leti ni nga tshama ni va live laha aka page liya so vanhu va nga swi vo hi swo ku hi yo leyi yi nga ya original because ti tele ngopfu ti-fake accounts and then ku va na YouTube hi kona ni kumekaka ngopfu kona hi mina Jiwan Soli Makamu ma nga tlhela va ada ku channel ku yi hatla yi huma so YouTube and then yi tekela ngopfu enhlokweni mhaka ku na hola ka yona so ti-fans ta mina to tala ta ka TikTok a ti swi tivi ku ni na YouTube channel leyi ni tshamaka ni kha ni va live every Wednesday, every Friday, every Sunday so va nga va ni cheka Wednesday na Friday ni va live hi 7 o'clock namadyambu and then hi Sunday hi va live hi 8 o'clock namadyambu unless loko va ku fambi gezi mara ni make sure ku ni va tisela swin'wana hi masiku malama ku va hi tolovelana. Okay, now I hope that's clear. Ni khensa nkarhi wa n'wina. Okay, ni khensile na fixo lo ange Twitter ko va peer pressure. A ni twa ku loko mina Twitter mara mi lavi ngopfu swilo phela swi vula swin'wana leswiya. Mi nga ni cinci. Hi leswi mi nga vula swona. Ni khensile. All right, but so ni khensa swinene. All right. So much for joining this interview. Mingarval anirna Jiwan Soli Makamu a hi munhu ntsena lavawani swi tele swilo leswi va swi endlaka va actor va humelerisa iqambi va endla switori va MC so va endla swo hambanahambana so hi ndlela yaleyo ne interview ya hina yi fambi 1 hour 40 minutes so ni khensa ngopfu nkarhi wa vanhu va tshama va ri busy mara va ku he DJ Mekaya ani kutivi na le handle nchava ntungu hitiva musoko ani tsamekaya yo ani ku vona ngi handle nchava ntungu iluzi na mintirho hi mhaka wona hi hlongoriwile hi mhaka ntungu hi feli hi maxaka hi mhaka wona emakota se iluzi na vanghana hi mhaka ntungu science ti hlanganile ti
va tsandzekile Jehova u kwatile va hlanganise tinhloko va hlulekile ma leswo tociwa magomo a hi swona va nga vulaka nhlavutelo vete ku na vuvabyi byi nga ta misava hi minkarhi ya makumu mimfumo ya pfukelana hi valava vo China ku lwa na Amerika Uyinikile vakhanselara va teka va yisa kaya ku vitaniwa masocha masuka enoveni hi sungula ku va vona va tata patu hi phela ku hava nyimpi ndhawu leyi manani ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela phela ku hava nyimpi mani n'wina ku yo tala vuvabyi ku lava madokodela vaprofeta van'wina veri va vonini hi ntungu lowu xikwembu xi va byerile va lo miyela naswona kumbe va lo jumiwake a va horisa tiedzi va ta kukisa swilema veri yini hi koronana a va nge pfuxi munhu va tsandziwa hi vuvabyi veri yini hi koronana mi va byela ku ri mina ni ri va hlamba mavoko hi xisipile mi va byela ku ri va sanitizer loko va lava ku hanya va nga humi kaya va nga mbalangi mask loko va lava ku hanya mara Jehova na wena u hi prumbeli poyindi phela hi pfaleki mahlo sanitizer wena muprofita u tshika ku bayisa a swi tiva ku mukhuhlwani loko va vulavula hi xivandza